Ladies and gentlemen, in this type of aircraft, you can find 8 emergency exits and the life jackets are located in the panel just above your head. Ena večjih napak, vreme, katastrofa. To je bila tako taka napaka. Kaj sem naredil, res prav. Nisem to nisem rabil v life narediti. Mrzlo je. Ne rabim dati dol sploh teh svojih oblačil. Grozno se počutim. Holy shit. Nimam pojma, kam moram iti, kje je bus. Pa to sem delal, 3 tedne sem to delal. In kada nisem v življenju potoval, tako se počutim. Kada bi rad sem mamico zdaj, da me pele. Neki Google to neki po svoje kaže. Ne vem, kam moram v bus. To bom spominil, to sva vse hodila lani, ko sva bila. To je bila taka napaka. Oh my god. San Antonio, Milano, Porto, 9. Hello. Hello, you have a reservation? Yes, is this the Admir? Okay, it's here. Admir. Admin, it's here. Okay, welcome. ¿Viste? Pero aquí está mal, ¿o qué? ¿Me la quieres parcar a algún lugar? No, yo mío lo parqueo en el garaje, como siempre. ¿Garaje? Como siempre llego y la parco. No, pero aquí está bien, no se preocupe. Claro, hasta que... Sí, Please. si viene de hecho está cargando y está cargando. No me preocupe hasta que tengas que preocupar. Ahí dice que está cargando y descargando. Cógenlo. Look in there, please. Admir. Admin, yeah. I saw you looking, I said, yeah, no.
Ne morem. Danes je 5. december 2023. Mislim, da sem na robu živčnega zloma. Sem si že kupil karto, da grem domov in grem čez 2 dni, še 2 noči moram biti tukaj. In pol grem domov. Včeraj sem pol tle mogel, sem brata klical, da se pomirim, pa pol mi je pisala Urška še. Neki tam misel name, te njene klasične izjave, ki nimajo logike nobene. Pol sem še jaz nekaj pisal, pol sva se slišala. Sem ji povedal za to, da sem tle in kako se to vse počutim, kako jaz se spreminjam, vem, kaj mi pomeni. Ona vztraja pri svojem. Ne morem razumeti, da lahko zavrže oseba, na tako sem pač se odločil in zavržil vse. Jaz ne morem razumeti, ker jaz tega ne naredim, ne. Jaz nisem bil še v tej situaciji v življenju, da bi to naredil in hočem razumeti. Jaz lahko sam razumem nekaj, kar se meni zgodi. Moram razumeti, ne. Zdaj tle norim. Počutim se zelo nemirno, anksiozno, izgubljeno. Sploh ne grem iz hostla, ne upam iti sploh nikamor. Meša se mi. V neki taki duševni stiski sem. Sramujem se vseh svojih odločitev, vsega, kar naredim, vse narobe, vse, kar napišem, rečem. Tako samo kolaps naprej. Meša se mi od razmišljanja o vsem tem, kaj bi mogel reči, kako bi mogel narediti. Zdaj, kaj bi mogel zdaj narediti. Fucking rože prodaja, tako da se dere po ulici, no kdo ti bo tako rože. Mislim, da bom nehal snemati to v smislu, da jaz to delam nek hud vlog, da nek objavim, ker ni šans, da grem jaz to vse urejati pa gledati. Tako da to je zadnji tak v tem stilu, mislim, da imam tega dovolj, ker mi je to samo en tak še dodaten stres. In to je to. Zdaj sledi video, ki sem si ga posnel takrat za spodbudo, da lažje preživim naslednje dni. Mogoče še komu pomaga. Admire,
Znam da ti je teško sad. Znam da je teško to držati u sebi, imati to u sebi. Nemoj sovražiti Urške. Zahvali se ji. Spusti i nadaljuj naprej. Ne delati nobenih akcij v nobeno smer. Ne pisati, ne klicati ljudi. Lahko si sam. Zdaj je čas, da se naučiš sam predelati stvari. Kar se bo vse nabral, boš vedno lahko odnesel na terapijo. Nauči se čutiti stvari, čustva ta najtežja zdaj, to zdaj, kaj je najtežje, zdaj to. Vem, da ti je zdaj to težko. Recimo, jaz sem se zdaj malo pomiril. Jutri probaj danes probaj bez klicarjenja okoli. Jeden dan probaj. Če pa ne bo šlo, poklič koga. Samo probaj. Nemoj se bojati, Admire. Spustiti moraš. Ona tebe spušča, spusti ti njo. Ne moreš držati nekoga, što hoće da odleti. Sve će to proći jednog dana.